Музиката е дел од нашето секојдневие. Таа ја слушаме додека одиме на работа, додека сме дома, додека сме во нашиот омилен кафич, додека патуваме во возило, комбе, автомобил или автобус. Денеска слушаме во дигитален облик на YouTube, но порано се слушала преку касети, лонгплейки, односно плочи. Денеска ќе биде прикажано малку што се касети кога се настанати, што се плочи кога се настанати, нешто за цедињата. Погледнете во продолжение. Audio-kasetite za prv pad se pojavile vo 1963 godina, a masovnoto proizvodstvo započnalo godina dena podocna vo Hanover, Germanija. Međutim, prethodno snimenata kaseta Musica sete sili MC vo Evropa se pojavila duri vo 1965 godina. Sepak, najgolema popularnost kasetata doživea vo 80-te so pojavuvanje eto na hi-fi sistemot i valke manot na Sony, koji za prv pad se pojavi vo 1979 godina. No novo to vreme donese i novi problemi. Vo tek od na 90-te popularnosta na audio kasetite značitelno opadna, prvenstveno poradi pojavata na CD njata, koji vo to vreme vo prevzedo pazarot. Do 2001 godina, mnogo izdavači, vek je se odkažao od izdavanje na albumi na kaseti, a samo vo sad prodažvata na kaseti opadnala od 442 milioni vo 90-te na duri 274 iljadi vo 2007 godina. Тоа беше за касетите, а сега за плочите. Gramofonska ploča je vidna nosač na zvuk, mnogo popularen vo 80-te godini na 20 vek. Poznata je i kako LP i vinil. Pločata je okrugla i od polivinilska masa. Vo ne, spiralno koncentarot se vrežani traki na koji različna nazabenost znači različen zvuk. LP pločite imat prečnik od 12 inči, se vrtat so 33,1/3 vrteži vo minuta i sodržat okolu 15 ina pesni. Postojati drugi, specijalni ploči za singlovi, 8-inčni vo prečnik, so brzina od 45 vrteži vo minuta i sodržat obično jedna ili dve pesni. И за крај, за цедињата. Kompakten disk CD je optički disk koji se koristi za začuvuvanje na digitalni podatoci. CD to je prv pad proizvedeno vo 1982 i do den denešen je standarden medijum za snimanje na audio podatoci. Eden audio kompakten disk je sostaven od jedna ili povek je stereo traki, začuvani so pomoć na 16-bitno PCM kodiranje na frekvencije od 44.1 kHz. Standardnite kompaktni diskovi imat prečnik od 120 ili 80 mm. 120 mm te može da sodržat otprilika 80 minuti audio podatoci. 80 mm te se koristat za singlovi i može da sođat okolu 20 minuti na audio podatoci. Tehnologijata na kompaktni disk podocna se adaptira da začuvuva i čisti podatoci koji se poznati kako CD-ROM i vključuvat metod na jedinešno ili povekjekratno zapišuvanje na podatoci te popoznati kako CDR i CDRW. Vo 2004 godišnata prodažba na kompaktni diskovi dostigna preku 30 bilioni diskovi. Тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Чао!